iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio ya Bible. Mwancho muri Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu busi na nekina kingekera ngo kwariganya so murobero bwo komenyo kuya nyoro murobero kubotira kera bitkoria Jumatano cha kense ya munene suwe ka kinsa ibere cya mugoroba ekarabono to kumirana n'abanyagitari bosaba manyi ba maroire ero to batoko kwaneregoro ya maroire aho nabayigo emicando eyera simibere ya mwanya bantu ari tkoria rero nimba to mugenega egartuta to kwaneregoro yo buroire bwa gout ubuno mwancho muri ringo kwariganya to sange nayo bikomero ekarango kwinyora n'abakugenda gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube ni bora tonyora wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News go ase website yeto ni bora tonyora wetra www.ndizitv.org.ke go nendo ne ko gwateri bori ko gwatkanani byokera birikwa bereko korora sumubero kero kende no kagerete oborwaire ose no gwatomo chando na boko boria ire karoto kumira n'abanyagitari abaiga bagusanga na gutumanya manke na ndebono elio kwa bagoko gukumanya ningi kerasu mubiro watarire nyagitari elio kwa bagoko nyora obulinkolia na boigo obokonyi bwa mapema bono mwancho murigera ringo kwarigani osange nentwiko mweri retariane Evelyn Osero keno ndete ko mwarigani daktari elio atumanyiri retariaye na sago korembere mukaribu sana daktari. Biamona Evelyn biamona soko because presentation yiga endo kumanya ba 19 na kyo chindwa chiko ba chanda sama lengo kwa Evan Sokari kwa rega si Jaun Subcounty Hospital ya Mira County jene clinical officer. Yeah. Karibu sana asomurobere yiwe turerero ora nteto kwane roborero bwa gout umwanchi umurigerere nataito kumanya gout imburoire kyobuiga na ndingi yakoboreta na kibyorokerera ibiri biga togo cyakera litangana ke imato manyango gout imburoire kyobuiga mbiamona endevarin gout no burere bwa mauga no burere bwa mauga sejinengo lakini bono ne sema ya gout ani arthritis iwa mauga arthritis yechwa chi aina chi nyingi arthritis yechinengo ya meseto yenge ya machari ya sauto kase meseto ne aina ndio ya yechini ya mauga yo ya sengenjo yebintu mbali lakini bono gout bore unique ya sengenjo nga ebo ya sengenjo nga ebintu mbiro mu betu kuna purine ne ndu tasoma beroito usikora chinda to kolia chinda gere chiko broken down use chiko rosu asomo beri chitumika usichizo so kuno kwa chafu charo siendo na uric acid ye yebenta so kuruga somo beri somo ndo ya kawaida kere purine ya broken down uric acid ya kwanya wakora ya so kura somo beri wana uric acid kero kende kwanya uric acid ye bono tira so kura somo beri sa manyinga ya bere nyinga wana sa manyinga kero uric acid ko manyinga sa manyinga alto muntu torre gout so kero kende mbanto kimono konyora bakonyora uburoiro wiga gout rwose nakonyora lakini mono abantu abagoto kutara bali shide myaka 50 oseme 50 mpaka 60 years na kwate shide mono na ende nkonyora ulinga abasacha ngo batora bali shide mono kuba bakungu asenge tukora kuchi amasoto tukora kuchi pada ngange para basacha banyora gout mono kubwa abakungu konyora ulinga asaba sacha batatu makungu yabo bate gout lakini in Kenya kaya bono onyoranga asaba kungu babere sacha babere musacha mukungu ya mwate gout lakini ase wale watokuliense bono kwa asopo kare sense ngima abasacha batatu mukungu yo mukora kikora gout bono abanta ba myaka yenga kanira kaiga no chiri mono na ende igento kende nabantu bito kuri rindu bikora yacha bono pada lakini mono ntwatari kulinga ntwatabirenga abantu imyaka yenganirake na enda basacha mono na kwate shidi mono tutaragendera guti moto chkweba nitagende gutara se point ya basacha no tumanyango ikiye kogera basacha mono na ntari abaku no mwe tumuntu musacha banamenyete
muntu musacha ibintu mbire tukono kulingana kina lifestyle anu kyo muntu amenyete muntu musacha ngonyorenga kunyithura amaro kutania kerengo kunyithura sigara kultura nyama chinsambe igendo kende into yete mananto abantu banda bonse nyama tarira kagari ntukasama kwasa nyaku hotel twasamba mutani iraka eli atigendo kwanyaraka bono twalije ku hotel gosekurwe ba nandi twajira koraki kulinandika wana ndibya tabeka obwana bakonyora gout igendo kende umusacha lifestyle nganga abantu abangera kwanyora ngene gasuri okubuka mami kwagende gasi nabono nde gasi gaiga igon karanse nenkaransta ndoro murwiro nemakorere igo murawana ngene korake chikora antikwa nanje kwara maso yasi andonsi usenkol kende kira garati nyoro borero konyanga na tware shide yo kotora konyara gauts igo mo monko asobwa garenga abasacha nesingi njoko manya gwito kortaki kurego lakini na tabi ko batabanga gauts no sana koraki na bakonyora tadras mo sacha ko mo subati mono mwana bakonyora mo tamana mo makana bakonyora ndo kwese bakonyora kero kende wakwanire amarwaye gachinne chindagera chiri chikwirira umuntu mono nabwa tere mono bikwirira umuntu konyorega umuriro bwiga bwa gout kero kende kero umuntu abwate marwira nde narorero kero umuntu ara yatwara so mubiro yuna marwira ya cancer diabetes amwirira nyore gout nyumotere kere erebe yue Evarin ningani watendo inko kwana ndibirto kwana biribyo kakara umuntu ara gout bondi gangwa na sopo garenge kakara umuntu anyara gout gout na borero bwo cya senge njunga chichumbi chumiro tukaso mubere una uric acid kravere nyingo tani kawaida so mubere yagenda yabe kwa mase chi joints chito joint yabe kwa moga kakara umuntu aso kakara bono gout senge njunga kare echumbi no uric acid ya joints ya chira bere nyinge kakara umuntu aso tara bono arthritis ito ne bono gout bono ndo biko kakara umuntu ara gout ende tanga totabanga chindara tokuli mono wanda tukurichi enyama tare nyama mne nsamba yoka enyama chito kurichi bwate endera ko na purine yerigo nabono kurichi nyama chi organ chomobere nabono kuri nyama yerini chinyigo obongo indi bwate purine korteki yerigo kara mu kuri eshide okuri endagire yo sinyama echi chibwate kuri nseme ibono nyanga uric acid ya korteki eko baibo chinagira chindenga chinsuti charo china shellfish chibwate uric acid ya korteki ose purine yerigo kara mu nyore shide yo ndikenda ko gara umuntu what obesity bona chile point ya wanda length bili yake na ndo matwale shide umuntu what obesity na yako gara no umuntu obesity tunyo kara masoesi iko kuragera nyabutara kwa nyama kwa nyakwanza kutwara chikiro kwarara lyo kai iyo ndugenda kwa umuntu ara gout yeye amarena ramna amaraye yesukari ya pressure cancer ndunebyo ndabona umuntu wata cancer kutumika malyo gari ya cancer yakwenda yagara uric acid yakorake yagenda iguru kera tore gout umuntu wata kurirwe pressure malyo na una diuretics yakara korusha macho mubere malyo re konyo nyumo motuka mange yakana tore uric acid yakorake yagenda konyo kutore gout yi ebintu niko garanga bizigo cyana umuntu ye mangome na kwata gout kwa nyamusi komi na kwatrek utware bona hereditary ko genetic kwa nyachire tamanya kaneti wone ndi yonse biko changira byonse biko nyamuntu tore gout ngitene liswa kwa kumbuli kusandurante ya kwarira neire aikera twakwanire gabona umuntu natete kumanya ebyorokerera ibiri byuko manya ubuso umuntu ekararorire science ya cyasumubiroye kereke ndo manya muna nabwate ubureiro bigo itarire nyagitari mbio mun bono gout wonye ko manya muna nabwate gout uso arthritis ya gout imndombere bingo kumanje korora tuwatabire ndakara umuntu wara shide ya gout ne uric acid yakorake echumbiye yabira broken down from purines ikabe nyinge kwetani kawaida yagara umuntu akorake utwara gout kare ya chiri yabira ekura sinengo mono ase ujabekwa na ase bikokoro se gaiga ase amato gaiga kose ase amarunsa ose kereka na gyokoboro mono abantu abange bakotwara gout bakotwara shide yase kereka na gyokoboro echo ndindanganya kereka na gyokoboro ga no shide mono echo nje kunyaranga asenge nje kono uric acid ya bere ingorro ya bere deposited basi ko songo teo umuntu yagitwara ikere ikyabimba kyababororo tanabwe kunda banywe gikoro takendi yonsi kyabarira inene kyabaka nikutani kawaida kwanyara umuntu no kumuntu nyaka tunyako mukuna
bono naye gocho mutako bimbaga igaseke gokoro usabimbe kiaragagu naende tiri gocha limo naye gocha nabona iga obwene naende mambia nakoleke nandeche ongetora rabo inke kwande shide yago okerusi orro bana kore shide bada gande kende gochoro ibone nungana yako gwati twara liberera kebe bimbe oroso mubere naenda sengenje iyo nabugutora ibintu bindi by'umubiri hano bikora karenga muntu korreke urwari nebyorokerera ibigege kakengana na kyo muntu gosoye ubwatiro no burero bwagwaga utege kankengana na kyo muntu akoba ebyorokerera byachaka kuorokia gosi byachaka wesoki kuoroki gweshide igo swatore gouts erasma tuarege kakwatime kirenda gireye etegwate ibintu yuko bekanga konyora gouts aso ngaketalinke nabano kolienya mitwate bwate uric acid nyinge andiko bakomenta maruguru atandia kerengo abakonyora ngente biga ibiwocha kulingana na ikiwango kilikia uric acid ketes muduro ikabona ne ko benke na mukiro mukitara ani enga kitara kitara shidejo lakini yabere ngoda ne kerengo abakonyora immediately lakini abanta bange mono akotana kie shide yomo ndanse karo sino miaka 30 yake miaka 50 bon elonso korreshi shide yesinge bona li interview ubwo abere bona berekanira mpoka bikiringa kibona soko bona kwante shida soko kwa usasa mugao abona umuntu bororere byorokereye biga utarira se inyagetari gekero kende ndaito tote bi steps kimoko bwati gose bitambukiro birimo ko bwati kuri oburungoria okomanya umuntu yigoburera bwati no bwa gout vareni mono endo twakora so umuntu twarire gout na kuwachira ngitari na kwatera usino bwate bakongondo bakagata brabe gout ende tanga nawo twara sana kyokarteki akiwete umuntu akora sana kiwete komanda komurigere liko asawa gweto gonya karki kwanya ligere likwanza ubone examination korworo tomo test yo confirm shiti usinere gout lakini mono gout taras mogende sela ente kya muhimu na umuntu akora na wateka sinate kya mama asich ne ganya chiko ba mostly ayo biko tena kya umuntu na areke kutwara gout akimona mono bona soko ba specific abako asikuwa kwanya umuntu ne kwa history ayo siko mukano na kya rwalite kwa mudigeri kwa mu examiner ando kwa mudu ne lab ayana bako ando pimwe ibintu biko ko sinwa ta strategy ya gout ende tangani abako ira manyinga orre bose uric acid nere igoro kwa kawaida wate kole uric acid levels kiwango ngiribante kwetani mundu wate gout ngento kende naboko kurusia macha sinenge ichito bona synovial fluid synovial fluid kwa chirusiri kwa chire lab naboko rachibwate chumvi twateba chumbi ibwate crystal nokoro chumbi ya kawaida ya tutmeka SMS kwa ira macha ye lab na kwa crystal chikorteki chiroro ichiwo no mundu wate gout kendo kende kya gatatu nabate okota makorora ibintu bindi bira bwikane na gout ote makoro kubirushyo na wano munatwara gout ani arthritis endea ingao na wata makora test njoko chokuruse kurwa sangana se gout umani ase arthritis nda kawaida mane gout arthritis mundu akarteki abugata endo kena bakora x-ray ya sabu umuntu se gweto bose nase ke kokoro kyareka na yobukoro na bakora na chumbiri kare ya bwata ndi aro crystals ne koro kana se x-ray ko kina umuntu na watatra arthritis ihundo ndi ngo kokora every wikira igo manchu muri ni ndero turagenda so mutumo komokeigo ekero turairane nagendera gutumanyia mange na ndene atumanyie chinchira chuwe tanga korwase okonyora uburuiru wiga igo bono manchu muri rito basagoskare gendera gusangana ntu DZTV obwensu bw'omugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi DZTV obwensu vuomugusi ine
nomanyete ekewikia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwata bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kiya kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwana na ndo mwanchi umurigererwa no ekero genderete ko tubwatya uyu no murobero gwo komenyo kuyabono ekero tugenderete gukwanira iguru y'uburuire bwa gout na twabere to kuigwa manke korwase kumanyi uburuire bwo mburubi korwaso kumanyi waninki geriage koboreta na boigo ebimanyerero mbiri byebi bwana ndo bwana ntete ko mwariga daktari eriagendere ko twerera manke karibu na ndi daktari. Biyo mwana vari. Ndogendete gukwanira iguru y'ibitambukiro birimo ko bwati koringo lya kumanyi umuntu nabwati uburuire bwa gout. Ndo kwa ne bitambukiro tokoira. Note banne mono muntomo otakwanya tomana ki umuntu arwarte na gochomanya wadana ki urwarte. Nya kumanya na nkuru zikanga tana njune cyunjibona ki urwarte na wadana kidimbwate shide kyara kyana yo korowaiga. Kibateri berere kebimbete. Ngiri kunyago mutonya ko kunengo kunango igurro na ndeke go chandeke nayo ngirera kero bya mambo ya kyarwalire ose joint yani yo kokore ebimbete egwateri berere osinigo suka ko na sin kolinge ndubine ebiyo ka kwa tabiri ko ntomo kuira ko ligereri nango jangu ko ligereri kana ngire joint ya onyirigereri marenga ni bwateri berere ni bimbete osinigo ko no suka na hindi na makoro na mataman tango tumoni lab koranga ishidio sina be gout lakini wikira wana na wante biri kona ko examine na wanya na kimonto yo na reka kwara kutora gout na utame lab rende na utame lab na bango utame lab kore amanyinga korwa amanyinga bosina bwate uric acid ya kortaki ere iburo na ndiko sina ngurusia maji ase 20 kwante yibimbete ndike losina bwate HMV ase ko somo monosodium urate
crystals krechi atokera ase joint yabo na gerenga no what gouts ngento kena ngo ira manyinga ali mo gimatoka na furi mogram na ira na rana ki umuntu nabwate ebiro karere byo kobimba ngento kende na bongo ira chiki manyinga ndona kichi ena kichi cyo kolegasi kende na eshide ya uric acid ka beringa somobere ya kwalanza boko na uric acid to gutira se kinyi ko chiago nyenda bune ya chenke kwa somobero tari wana enta kama eshide ko ne bwato ko somobero ko na ko ira manyinga ndora chini ko nyane cyo kolegasi ndora nganji enyi bwato uric acid ire igoro na konyara sikinji chinyo chikono kana muntu na bwate uric acid ire igoro ko sene chumbi cha njiri ko kora njiri ko rusko itakire byose jiri balance to be ndiko nango diagnose na gout abono muntu chirinye gitari mwatumikire bitambukire byanspiga muringorire mwanyorire na maine na bwatuguriro bwa goutiga na kimokoro bwene usembu wena bwanchira kiyokonyora mukoro oboni bozanga ntokora umuntu agazire nyagitari ntwara rindu bikora ntumuntu ukora mutwara gout ibintu byose atari chindagira chikiro ko baiguru amaruko nywa amaruko tanye kerengo kumonta kutoa mu biro mu banene totino obesity chindagira je gutwara uric acid ire iguru twajite baguru ntangani gali ketanya rero mu ndabade shideye ndantu kora no kumukane chindagira icho nyo kunywa maru na karakora ki katika maruake usira ngorake traveni beshideye kurora bonda na shideye no muntu eshina no muntu abade no kopima utaliberera mana to ko yoko kupunguza ko bimboko uso utaliberera uso ko ikuboro chipini kana to kwa no mana to ko ruwa yoko rusiuri kasi die yo mubereonyakeye bilondo to ko ruwa kupungu an kogara uric acid to so ko form mubere ntanga ndo ko rusi yoko rusiuri kasi mubere ndiria kabere no ko konya mubere to so kemle uric acid mana na kabere babona china njire ya kabere yo mojogajo yona to tu akorde de bionsi pitu akorde x-ray mudana warete to akorde de to ro mario gajo na ndo tana kimuntu yo ne gasi akora arati akora ende gasi ara kendie joint yake ngono ko beke koro to kwate beke koro to no ko gas no ko ende ga to kana akara to randi ga ba ko korreki kwa gwen ende joint yake kwa time korreki etimuke daktari to ase amarwira manga abantu na bakurwara isko gigatwara abantu abangi nkonyorore eke umuntu akirinya gitari yagweni we rwose na maryogo ekira iguro mu biro yo nyorire change na bono kwate bausine kyari ryo kuguro kebimbe nakora kyabimbo kiriga utigire kunywa maryogo ayega ekira bono umuntu abwatugurirwa gautinga ka inga kengani naki akunywa maryogo na gwena na kyagwenete ko genderera kunywa maryogo ayumba ka abanyagitari bwo kabamukana oburiwa gout no buriwa kwenwe kulingana usikongana kwa kerengo kya uric acid cross mu biro no uric acid yakwera ugasa kya mu biro kwa kira normal wasira kwa wabia ibona mario ko nyo kulingana nga naki mu biro correspond na mario gaya mano ko kwa na senchu ikibere usechu gisato basingina ko nyoso muti kulingana na uric acid yakortaki ndi asomo bere ana boko nyibona yewa na karatika kendo koreke ko nyomuti nyogoche ikonta kendo ko nyu continue asira maisha yako nuko nyanyo kulingana shida kwarte era bosebira kabibia asira kwa naki na nanse ko ibu na jentu anande shiria ya gout nene watu kama leo mapema na abande mbale so none shiria orioka ko ba marioga ya asenga kentambe kegara no oyo tuko shiria ko tena kati lyo geligo ane shiria koraki ande yacha e wono mbi yo ko shiria ge asenga kechiba baro lakini ndo kya muhimu imde bikwanda shiria yo ebenta kora kwanira kwanza bikorworo muri yo korreki ubwenira mario ga yegekero mutanyo rasege kangu cyara twara effects chindi cyose asumubiro bw'umuntu jago linda lyonse kera to kwasoma londo lyonse ni kwa side effects lakini we kona ki side effects cyabo se mechanire gutwara no kwa nyumuri ingekere kia wadana risks against the benefits kwa tora niki kwa muri ya mario ga na ko muri na singi side effects ingekere kia service zile ziko nyatiri rais muntu anya control ejini anya control kera kwa nyuri kwa iro muntu yo oli asini ko osini ko li mobiro wanse ko lianga ko tekeli ogenti lakini malio gando sitina wa side effects na kwano ko kankoro muntu na abusa muntu na bakoro akwigwenda ya yukire kera malio ga mangiro muntu gato mbikale malio gali
hakuna NSAIDs yani malio kali kutanga kubimba kwe chijoints icho na malio kumika amatuka amangi utwarende ne chialsa somubiri bono turojina bono okurwali gout na tore chialsas wana kwara manta bangi kumika malio kaya for long time basi mbiko malio kali ndo kutanga tanya chialsas so kunya kitali natoka na kisi ndio kwa kwa ni kwa shida ya ulcers ndio kilio ndio chokora chikotanga tanya chialsas okuriro bugaba gout ngo bwena buri na gira kwa tebi kwa malio kaya ngento kuruhani ne chumbi ya koreki iranense kiyanense to bwenet yes bono kero kende nabo konyora umuntu twari burere bwigasigika mbaro natumayite mwanya bantu kero kende umuntu nabo bwatera kinya kunya gusiereri ubusiereri okega kwanyora burere bwa bukunya comment kanaso mubiroye nime chando kieriye go chiare to se complications intiri chigo chiare to kiro umuntu abere no burere bwa gautasigika ende tangani kareka kauti ya bero mubera nduturanye rwari buye ni bwari chire jinyinge twateba ngicumbi kara mu birasi ya bere ingaso mubere igere imbaso mubere kare ya bere asina si joint ichito joint yu ya nenga kwa legasi ya kwelinga moto na maye bone yangire kwelinga tojo mu toro no gore mago ni kora no ko kwanya no mu barire eshide ko ngo ko gose deformity ani ubota kolegasi buye ende kende chumbi ye kare ya chira asijinyibo ya kwenda ya lento ko komora ko ende boko kasega songo nga gout nephropathy yani se nyiko cha cha vera affect singindia uric acid eri kono kwatoro terishide nyiko bono kwani muntu bono to rishide nyiko chokora nde imodiaris ko setindiri wa manyinga singinjo borero endo kende umuntu twarire shide ya gout na makonya ya affect joint ya bwate ya bere ya kera ngoko so ikera bwe kyanga kwa so ikera bo wana umuntu kanyanga andras muchu komano kera ke bishu naindi endo kende na bokonya nga umuntu yobwate gout arthritis otwa para mota wato kurukara wana mwana kwa tiro sibi kera kya koreke kelingire wasabana kiachire ko twara liji hotel ya twara infection muntu mocho na tukiare kivi singenjunga infection ya chora ekato chukorera bamta ito tatebi tabukiro wose chinjira chibunda umuntu agwenta ko bwateri wetanga kurwasa ko nyaruburero biga bwa gout chinjira nonekera bateba kurwari atanganinga ebintu bikaba umuntu ara gout twabikwanira kwansi umuntu afoirire ibintu biri bitatatanga kurwari autwara gout nabono kuri chindagira inyamembaliri manomo ngiye kurwase ebintu by'umubere nabono kurwase lini chinyiko obongo nonto ikiteka batanga kare umuntu atwarire shida ya gout na yakora umuntu atwarire shida ya chinyiko bone imagine ngwamba ko simboli yabwate echumbi nyinge uric acid ya chinyiko cha na yakwarire kutwara shida ejo bono nuwoto yabantu nga chindagira ntikonto kwa foidi mune chibata banga chinyiko echo lini nobongo chinyame chiko chako kuchibwata uric acid ere gose purine ere go watu kwa foidi ngendo kende abantu batike ko monta takire ko koreke otiga ko tanyu mache ncha chinyinge nuwoto tunyo mache amange onyo mache sincha chinyinge otwara ichumbire kwa ndaba concentrated yabe nyingaso mubere yagari atu form crystals yaba nyingaso mubere then twatwara shidi ya gout ngendo kenda ndaba kwingata njarasa matuka amange kera mubere obona watini kwata biurine sioro taribo ne biurine ni rasomo bya ne ko kurusika se aschi nyama to kuri kurusko ngako ngatira matuka amange mubere kwa nda kurusi bono endagire wasanga ko somo bro bono you biurine rasomo bere bono ya danya break down ya ros uric acid kotara gout ngendo kende umuntu otakere torre mubere ito nutara chikelo chinyingo tani notore uno gotambo ito bori ko sebunu mubere nta ko bori chikelo chingana ndabo tabo obesity ngendo kende amarwa marna arare chanzo mono taketunya mabne kerengo wose nyanya kando tike pi ni metene ga sengo na kinene na umuntu akora ki agwadres ni kando tike shide yo no muntu orwalire shide ya gout kunye prevent tikanya kwa mapema avoid complications chiae na ne kwa biro mo ko ma yo no ya gout ni ka uneka no tayo ni ka mario gajo kuikara na monka kerete nga muntu sio kanto tabrigo na kwa ni kwa sababu ba gout bia mo daktari
umwanche omurigere ribono buna kwa igure daktari oberega kurwa bosemi wabene buna abantu babe bakwene kiango bwatya bari cinchira cicibwena gate wetanga kurwa sevinte yabiri baga ukwana byonsipi eriyo wetanga konyora oburoire bwa gout yobono wikachinga kicindase umuroberio bwa komenya okuya nigo koretwa sori na inche ebalino sero kira litkoria Jumatano gucakense muneno sugo ikachinsa ibere cya mugoroba ekabato gukwana riguru ya maroire au nabo igo imechande yera sebibire ya mwanya bantu kukuganiria oburigere riboro byakera mu kunyerana nabo kuganira batonyara sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube ni baratonyara wetra Ndizi TV News nabo go tweetwetra @Ndizi TV News boigo ase website ito tonyara wetra www.ndizitv.or.ke